Anya, belajar dulu yuk, Nak. Ma, nanti aja. Loh, Ibu telepon no Kang Dedi Mulyadi. Halo, Assalamualaikum Kang Dedi. Ini loh, Anya gak mau belajar, main iPad terus. Iya, kesini ya Kang ya, rumahnya yang pagar putih Kang. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sebelah meter? She's getting ready. Oh, wow! Unbelievable!